सेनं क'क्राझार एसटि लकसभा बियाबाव नमिनेशन गथायनाय एमपि नब सरनियानि बिजाथिलाइखौ स्क्रुटिनि खालामखांनायनि उनाव दिनै केन्सेल खालामबाय। गुबुन फारसेथिं सेनं क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि महरै देग्लाय 15 बिजाथिनि नमिनेशन बिलाइया गनायथि जाबाय होनना क'क्राझारनि रिटार्निं अफिसार प्रदीप कुमार द्विवेदी बिथाङा फोरमायनायजों लोगोसे बिजाथिलाइखौ बोखांनानै लाफिननो गोसो जानाय बिजाथिफोरा गावबा गावनि बिजाथिलाइखौ गाबोन अदेबानि 22 एप्रिल खालारखालिनि गेजेराव बोखांनानै लानांगोन होनना फोरमायो। गुबुन फारसेथिं बे बिथिङाव क'क्राझारनि रिटार्निं अफिसार प्रदीप कुमार द्विवेदी आरो जनकलाल बसुमतारिया खौरां बिजोङाव ओरैबायदि फोरमायो। Has been completed. We have 15 validly nominated candidates now, and by tomorrow 3 p.m. Till tomorrow 3 p.m. the candidates who are willing to withdraw their nomination can withdraw their nomination. 3 p.m. tomorrow, form number 7A, that is contesting candidate list, will be prepared, and we have called the meeting of all the contesting candidates 3 p.m. tomorrow. Honorable General Observer had called the meeting. All the honorable observers, general observer, police observer and expenditure observers are here, and they are visiting the constituency. Our polling personnel randomization, polling personnel training, our strong room, EVM randomization, EVM preparation, all are going in full swing. So we are fully prepared to conduct the election in free and fair manner, and since the active campaign will begin tomorrow, so we are strictly monitoring the use of money, muscle, violation of MCC and misinformation, and urge all the candidates, all the parties to also keep a vigil, report and report us if there is any such thing happening, and we are committed towards the cause of free, fair and transparent election. Of the 16th nomination, 15 is released. Yes. Then, sir, we know one. Sri Nava Kumar Sarania nomination is rejected by the returning officer. So, and the speaking order has been duly passed. Thank you. অৱশেষত আজি নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ যি নমিনেশ্যন এইটো ৰেজেক্ট হ'ল। আপোনালোকৰ যুঁজাত কি ক'ব? এতিয়াতো ফাইনালি নৱচৰণীয়াৰ ইলেকশ্যন নমিনেশ্যন কেঞ্চেলেই হ'ল। এইটো স্পিকিং অৰ্ডাৰ আজি কৰিলে। তেওঁ যে মানে ফ্ৰড কৰি পেলাই চাৰ্টিফিকেট লৈ আছে, সেইটো আজিৰ তেওঁৰ এই নমিনেশ্যনত ওলাই পৰিল। প্ৰথমে তেওঁ মানে বড়ো কছাৰী হৈ পেলাই চাৰ্টিফিকেট লৈছে, এফিডেভিট দি পেলাই কোৰ্টৰ এফিডেভিট দি পেলাই কৈছে যে মই মানে বড়ো কছাৰীৰ মানুহ। আৰু এতিয়া মানে যেতিয়া নেকি তেওঁৰ বড়ো কছাৰী নহয় বুলি যেতিয়া নেকি ষ্টেট লেভেল স্ক্ৰুটিনি কমিটিয়ে তেওঁৰ চাৰ্টিফিকেটটো কাটি দিলে, তেওঁক মানে বড়ো কছাৰী নহয় বুলি ক'লে, তেতিয়া তেওঁ এতিয়া বুজিবলৈ পালে যে বড়ো কছাৰী হৈ পেলাই তেওঁ আৰু ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে তেওঁ নিজৰ চাৰ্টিফিকেটকে নিজৰ জাতিটোকে সলাই লৈ পেলাই এই মানে ৰাভা আছে এই পেলাই চাৰ্টিফিকেট লৈ পেলাই আকৌ মানে নমিনেশ্যন ফাইল কৰিছিল আৰু কি। সেইটো মানে দেখ জালিয়াতি হৈছে, দেখ তেওঁ মানে ফ্ৰড কৰিছে, কনষ্টিটিউশ্যনৰ মানে ফ্ৰড কৰিছে, কনষ্টিটিউশ্যনৰ ফ্ৰড কৰিছে, কোৰ্টক তেওঁ মানে চিটিং কৰিছে, মিছা কথা কৈছে, আৰু মানে এতিয়া মানে আৰকো তেওঁ মানে মিছা কথা কৈছে। আপোনালোকে দাবী কি কৰিব? দাবীৰ কথা নাই, ল উইল টেক ইটছ অন একশ্যন। আমি তাত মানে এইটো কমপ্লেইন কৰিম, ল'ৰ ওচৰত আমি কমপ্লেইন কৰিম। হি ইজ ডুইং লাইক ডেট, হি ইজ কমিটিং ফ্ৰড। এতিয়া মানে আইনত যি মানে শাস্তি পাব লাগে এইটো পাব তেওঁ। नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो गलामगुरि काराटे एकाडेमियाव। रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय
6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमीनि थाखाय 9678041226 बेरहांगाव काराटे एकाडेमीनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमीयाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नम्बराव खौरां लानो हागोन। मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों। बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो। 9, 10.